te perlok barok ngap dia siu bahaya pi barok ki perlok ki baju siu tenar pan page ki video jonga hakane ka channel na kapor te perlok lada pidang wan thamai ha uni channel jonga siu bah ba pin ai ka jing kersan ka jong pi ba pin ya subscribe like but share te perlok mentang ngam da butin hang ne mentang jumpa biak kita ki perlok ki ba cukli yang ki ba komen yang ki ong ba balik ke YouTube endang ngilari apply ke ai yang reuse content te perlok ngaru ngakwa ban jubab ya kata ka cikeli ke jong pi ngaru perlok ngasukwa ban itu ya pi ngam dade untuk beri ubla tebit ubla nah handu kata pat ngam jutre re tang hapo YouTube henry ngatre sibun ba kikam ki bang asu belaman kasngi na kata kadau perlok ngam la re batre tang hapo YouTube te perlok ngasukwa ya tu ya pi kat kecing la hi jonga te perlok siu bahaba pin page ikan ka video jonga hadu banakut mo perlok te perlok kapan biang yang bisa sin lada pin thamai unu channel jonga siu bahaba pin subscribe like but share perlok te perlok sa komen ru ya kan ka video jonga te perlok mentangam napan slam te perlok haba pi lej ha unu YouTube studio te mentan klik ya kan ka YouTube studio te perlok menta pinyan to te perlok page ngaru kan ka channel jonga na dum chem snam te hapo jong kan ka channel jonga ki video bangala tep kan ka channel gidei kita ki reuse content te perlok page endang ala reapply yang endang ala reapply ya kan ka channel jonga page tang hapo arep so kenta kan wan page kumne badon kita ki reuse content te nang ta perlok ngala delete no baro ko kita ki video bangala dep tep kan ka channel te page pi kan ka watch time ru kala hirno te menta kala janda pi menta sa tangkat no to menta hang ni ngala yo arhajar kendai spa kendai puwe te mensua ngala cross ya kan ka lai hajar kenta baka buka YouTube te ngadilit no ken ngadilit no ikito ki video namar gide kita ki reuse content tikani ka watch time ru ka hirno namar ba ngahap delete ken kita ki video ki ba kim dei hok ki jonga ki ba ngasushim na ki website ba per nakata tau ken kas ayang kumne reuse content te na dum chem snam ngalari apply kane tang ba ka YouTube company yang namar ka YouTube company yang namar don kita ki reuse content te page hang ne sa chisin ngalajan yo biang ikan ne ka reapply te setakat no sngi stang sisngi arsngi du ngalayo ban reapply biang ikan ka channel jonga kenang bakan ka channel jonga kan yo bisa kan monetize ken te perlok ngasukwa ban tu ya pitang kumta lada let's say ka channel jong pi let's say kidon kum kita ki chat video ki badai kita ki reuse content ki ba pi shuyo nang no ka musik ka de ke jong pi ka video pat ka de jong ki wave na kata kadau kan perlok kam cup diang ka YouTube te enda pila reapply page kan ai bit kumne kumbaka ayang reuse content te perlok pihaban husiar pihaban nanghi namar ka YouTube kam juya ture ya pi ya kita ki reuse content ya ki hak po jong ki video henry enda tat pila reapply te kan sa ai bit kumne reuse content te om kum kito ki video ba mi ang to ba mi copyright te kito ken ka suken ya pi ba pin itu ba knang ba pin delete no ban remove no ikto ki video henry ka reuse content kam ju ya ture ba kum kino kita ki chat video ki bade ki reuse content henry haching hisha pila de ban stu tu hi ma pi ki try namar pi yo nang no pi sim nang no pin mic kumno kita ken kita ki video ki bade ki reuse content te pihaban snahi taka jong lajong pihaban keren hi pihaban ring hi ya ki video kenang ba pin laj kita ki reuse content te ngaru mensua ngalek kumta ken banga shushim ya kijong kiwei nga shumik teng kumto te endang lari apply nga sayo page kumne reuse content te perlok to dah ken mau ya kata kumba ngale tu ya pi ngaru ngam padana ngam pada tebi adu kata henry nga syukwa bane tu ya pi kat kajing sutu kat kajing ya jenti jonga hang neh po YouTube channel namar ngaru ngam da dei tu beri banga shu treman kasni ta po YouTube ngadak tre sibun ba kikam ki banga tre ki baga shu belam sngi na kata ngam lapore ngam cupelut pore ta po YouTube te teng ha kapor bangala ja kapor banga syong tenga sawan po YouTube ke te perlok na dum takasngi to sada
lek bahano kenang baka YouTube kan approve ya pi namar lada don kum kita kicrit ke YouTube kam cupet yang re ya pi lano ro di perlok ngamda bunia ngamda translate hangne te tangkat ne perlok sni ba pi kersan yang anak kapor te perlok ngasu juba pi tangkum ta perlok te perlok ya don bat nga haman la kapor haman laki video sni ba pin ya kersan biang yang nga nang ne sekmat te perlok tangkata kublai sibun perlok tangki ni kikin pin bakendiat ngin saya sempat hak wepat ke video kublai sibun ni pi barok perlok no kersan jonga anak kapor ngin saya sempat haki wepat di next video kublai perlok